Karbi Anglong di Mahasau Autonomous State Demand Committee pen Japan si KSA KNCA pen danglok ki ongdong hampang song atum chito dun si Karbi Anglong pen di Mahasau arat kidamtang ningkan thongkep sose akachi song mati akar I Article 244A aparman kidamtang teleponi phai inkora ke thomani New Delhi rongsopi jantar mantara long kachi song padodam Karbi Anglong pen di Mahasau district arat bangso akar I pen ajok ki ongdong atum apran kidamnang avia phik pen kachi song a hemprek Mate Article 244A aputhak nang chesong bom rang bom lo. Lason thot si kadhas ko mahien pen ki japon along ke ongdong hampang song atum cheto dun si. Delhi rong sopia long Article 244A aputhak ka chesong padupon lo. नमस्ते राजी माया सी हमें चाहिए हमारी मांगे Bangso kache song kadhas kom amai pu ajiti mong pen kanin je pona tengke nilitum bangso akache song ke wanga hut ke ongdong arat atum pen nangki pudun tor atum pinang ando lasila puson kache sorsa alam abangke pavedet si kemi pusi rada phan kachuningri padopon ना के बहुत दिल्ली के वांग हो पत्ते कपड़ा के साथ लोग ए दिल्ली के वांग के लसन ए पिकनिक जापान का RSS बीजेपी तुम तो ऐसा को किसी वांग का ए लाए के ऑटोनोमस स्टेट के कली तो हाथ लाए ला मां को तंग तुम तो नहीं होई लो या पे नॉन लाए ला मां इसी सोचा ना लो तुम भी इसलिए ले पूरा काम करना को आने से ऑटोनोमस स्टेट लॉन्ग कोना था Dalam dia pewar potong lo, nasawasi ni di sini dia lah perlu je. Lahir kasar motor bang ini tu mah kita nampak aprang karbi tang bang ron ke do Henry Kapri boycott sifat lahir kama kita nanti. Karbi Anglong pen di Mahasau arat ke hang Article 244A ki PGA warsai avilang pu sarkar tum kanin jaling le ilitum abangke ki dodun joy jiakam avilo. Constitutional long kitok avipin atuma phanta sarkar atum hemprek piponaret lasi ilitum ta chesong don bom nang poputa timong asang hopen ningje ponthu Salam aja Dr. Tuliram Rong ang CM kadinje palam nila inongla tisita nasa government atunga lai ke niji po asitina government uta nije lo Congress ai uta nije lo non BJP uta nije lo sita ba provision avelang pole tunge doja kam kali la Ate provision avi pina bang claim muji separasta da claim de lagasi itu provision do ko apor central government sor provision do ave state government sor koi ke alam itu menghormati constitutional ala sate instrument ala sate itu lako long nang wek ala la bang kam Bonta ladak isi kamang hutu meme alama bangke MP Horen Singh be alang like parliament session along si hemprek alam the kaninje don vek nangjia bangpulo ulote hemprek aphaman rat kache song don thua bangki isi manghu meme alam binong Karbi Anglong pen di Mahasau arat aphan Indian Constitution arona teng pen hemprek mate Article 244A nang pi vek nang popu parliament along kaninje don nangjia bang jongsi hemprek long letik nitum sangsi puthu polote radatum kachotoi duna bangki pupi lole ke dolang Bang Solong MP Beasang Hopen Kaninje Poncholam थे आरजू इक्सना यहाँ आके आज धरना दिया है जो प्रदर्शन किया है वो इसी मांग है भारत की संविधान में जो आर्टिकल अनुच्छेद 244 धारा क के तहत जो ऑटोनोमस स्टेट विद इन स्टेट असम के ये मांग लेकर यहीं पे ये प्रदर्शन हुआ है और मेरा उम्मीद है और मेरी तरफ सांसद होने के नाते मेरी तरफ से भी मैं इसका पहले जो सेशन हुआ था उसी में मैं अंडर रूल 377 के तहत मैंने लिखित रूप से दिया है उसका जवाब भी मिला है और इस सेशन में मैं प्राइवेट मेंबर बिल ऑटोनोमस स्टेट के लिए मैं लाया है और मेरा विश्वास है इस सेशन में वो मेरा प्राइवेट मेंबर आ जाएगा पहले भी बहुत बार आवाज उठा चुके हैं आवाज तो लोग। उठाना तो पड़ेगा जब तक हासिल नहीं होगा तब तक ये आवाज तो रहेगा ही Alang lipen kaninje poncho tengke bangso Article 244A umantu tong kipachun pone lake chini un ilang pusi MP Beasang Hopen ningje pontu ये कब तक होगा ये तो कोई बोल नहीं सकता है लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये तो जारी रखना है और इस आंदोलन में भी मैं भी एक हूँ और इसी मांग को लेकर मैं भी संसद सदन में मेरा जो कर्तव्य है मैं पूरा करके जा रहा हूँ और Bonta kidamta por hut Radamaya long MP Horen Singh be kaninje ponatengke
Prime Minister Narendra Modi a sarkar hutsi karbi arat akar I a hemprek kang thim longwek jipusi ninje ponlo bonda non Delhi long hemprek a pharman ke song dam hoda bangke bangso a hemprek ke hang komantu tong ki chun poni abangke chini on ipusi ninje pontu awar sainang kipilo pulote karbiang longarat karbiarat kar I bangso hemprek abangke alama putha kane ligar dunbe ki lapen ningphe Narendra Modi asorkar dobong ahutsi ilitung karbiarat karbiang longarat akemang hemprek kang tim longwek jipu nilining yang sang tar penili sini. ये कब तक होगा ये तो कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये तो जारी रखना है और इस आंदोलन में भी मैं भी एक हूँ और इसी मांग को लेकर मैं भी संसद सदन में News Report Karbi Anglong Live